Шада зубры фылдар сарын сагат ирыштоны. Ораши қаттаг арзы фонд, аражы қаттагалт радон хыгд. Асаж мазылт аражын райды той, цаисы фазарж бынати шум. Дуамин дашамажы зы арзмыр авақ той, фашарынтай кайрбалаш той ахам зубырты. От қаттагалты мыккак фанзая фылдарна уд, дашажмы вавар жынгаевта. Уманы вдишан шты ныртакы мониторингсы баракканан тавдишуй. Автомай асажы январмаймы, цаи фазарж бынаты сары шада фон зубры. Дашсышты нырмаротты афас каулсавахамты. Амткайрашкай жағанишама сарагойты намаззав гарфа фылдар. Фиданыма шамыккак фылдаркай канзан умай специалист навшиш. Турмоны фазахшт ран та вавар андар хужону. Иш сагат ирыштоны нагулан ардагай. Зубырты хық чаражым бантыштыр маштыр февралаштау. Салхдурты шавжыры асафон шыртты жынышшарын кайышты уйтықай. Орашей қаттаг арзы фонд Кавказаг экорегиона директор Валерий Шмун күджаға автомай. Турмоны каддаш қаттаг галы еттіманай оттыр. Фазахшдбынаты фажуат артахатты еғаудару. Бафтаузышты мауима усы даш зубры арзмар авақтуй дуамин ашты шамажы. Асы шырды хуштай андар сагат ирыштонын най.